Ngashigi oiba tongan collection khara miyam da khudol tamzige September 2025 ta chahi ama sangdoan kiba sugi ground rule Churasanpurda KNO na Thugaiba Houre khoishauna raba nahasing su sangdokpada khuyek pi kiba KNO gi External Affairs Secretary KELVIN gi yum tumna MEI THADOKHRE Kukizo Council gi wangang loi ginja buljangi yum su MEI thadoknaba honaramle haiba wafam singasina ahan boina khudol tamzige mamang sahi 2024 gi February 18 da su agreement ki chahi amagi matam loi khibadagi agreement asigi lebak Kari oirabage haiba Manipur gi miyamna khangba ngamdana leiraklingai gi chairakta tha asigi ahumdagi hauraga mari phauba Ministry of Home Affairs ki Security Advisor North East AK Mishrana luchingba official singa su taunarakiba kuki jo militant singi apunba lupsing oiriba KNO amasong UPF ka wari sanaduna tha asigi mari dagi amuk hanna sugi agreement nahona na khuyek pina baga loinana chahi amagi matam sangdo halakkiba numit 30 surak pada KNO na Churasanpurda sugi ground rule Thugairakpadagi kumai takhre hairi Thaudo asigi matangda pause mana phangba pauna haibada New Delhi da numit nini chupna pangthokiba suga mari leinaba meeting da saruk yaduna nahunana su agreement khuyek pinaba amasong chahi ama sangdon bada yaukiba kuki National Organization KNO gi Secretary External Affairs oiriba KELVIN gi yum ngarang numidang maina tumna thadokibani thodo ase thokdringai gi mamangda KELVIN na ma ki career kharaga loinana makutta afaba makal gi kuchu khulai matik chana paiduna Churasanpur town da changsalaki hairi mapam aduda makhoi gi aningba apamba gi matungina sugi ground rule gi wangmada thabak khara chathanaba honarakpadagi KNO gi maru oiba luchingba ama oiriba KELVIN amasong ma ka loinarakpa career singbu kuchu khulai singa konana Churasanpur Police na Assam Rifles ka loinana phajin ki hairi mahak amasung mahak ki cader sing police na phaduna makhoi gi custody da thamkhrabasu makhoi na Churasanpur town da afaba makhal gi khulai paiduna ground rule gi wangmada thabak khara sattanaba honaram le haiba wahaudagi haunaruba tawduna koshaunaraba nahasingna mahaki yum thau haijinduna tumna MEI thadokibani hairi matang asida panba yabadi hauzikna KNO gi Secretary External Affairs oiraba KELVIN ase Churasanpurda base tawba ZRO gi Vice President oiramani Magna militant group asigi Vice President oiringaida Maka ZRO gi President Thanglian Pau amasong militant group asigi External Affairs Secretary Kethios Jomiga gi marakta akanma moongda yengchina rakhi hairi maramasina Thanglian Pau amasong Kethios Jomina matik chaba kuchu kulai sing piraba amasong ningthizana training piraba nahasingna mangzil thaduna ngarang KELVIN na ground rule gi wangmada kuchu kulai paiduna laklaga aranba thawong sing Chathanaba honada mihaiba asigi khudong saba lauraduna mahaki mayum MEI thadokhankhibani hairi khoishauna raba nahasing aduna mahaki yum khakta natna Churasanpurda lan matungda lingkhatkiba Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF amasong Kuki Jo Council gi wangang loisu oiriba ginja buljongi yumdasu thomjilaktuna MEI thadoknaba honaki adumoinamak mafam aduda leiba miyoisingna kanma maongda achingba pirakpadagi mahaki yumdi MEI thaudre hairi Panba yabadi tha asigi marida Home Ministry gi official singa su agreement chahi ama sangdon bada khuyek pinakiba singi manungda KNO gi makaida ginja buljong su yaukibani amaromda ngarangi thaudo asiga mari leinana Assam Rifles amasong Churasanpur Police na kusu khulai ga konana phagalaba KELVIN amasong mahaka loinaba cader sing adu maral gi matungina logi royal chathaduna chairak pidringaida belda thadok pirakanu haina su Churasanpurda base toba lup amana Ministry of Home Affairs ta aibichirol pisinkre sirol asigi copy ama Assam Rifles ki headquarter da su pikibaga loinana Manipur gi DGP Churasanpur District SP da su pisinkre hairi Adumoinama ngasi numidang athengba phawbada kuchu khulai ga konana ngarang phakiba miyesing asigi mathakta police ki mekaidagi kari karamba logi tabakseng lokhalabagi haibadudi official oina khangba ngamkhidri hairi makha jatarakpada nungtil pause gi chifong ama oiriba pauning kholdagi lokhachadaga thamjage
फ्री मूवमेंट लेरगनी हाइना लाउथोकले हाइना मिटै फुरुकी मियामना खल्लिबा अदु अरानबा वफमनि हाइबा केजेची गी वफम थमजगे कुकी जो काउंसिल केजेची हंदक न्यू दिल्ली दा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA गी ऑफिशियल सिंग उनरबा मतुंगदा नेशनल हाईवे नंबर 2 इंपाल दिमापुर लंबी असिदा फ्री मूवमेंट लेरगनी हाइना लाउथोकले हाइना मिटै फुरुकी मियामना खल्लिबा अदु अरानबा वफमनि केजेची ना हाईवे हंगदोकिबा लेते सिक्योरिटी फोर्स ना कांगपोकपी गी नेशनल हाईवे परिंगदा लखलिबा सेक्शन थौरांगी थबक सिंग असिदा पामदबा थौदोक सिंग थोक्तनाबा कांगपोकपी गी मियामना कोऑपरेशन पिबियु हाइना अपील तौखिबा खक्तनी हाइना केजेसी ना थदोरकिबा चिरोलमदा नहौना खंगलगली सिरोलसिना मखा तारदुना हाई कुकी अमदी मिटै पुरुप अनिगी मरक्ता यानबा अमा पुरक्त्रिबना हानादगी लेरक्लबा बफर जोन चेंग मखा ताना लेखिगनी मसिदा पुरुप अनिमक्की मियोइसिंगना बफर जोन चेंग असे लंचलोइदबनी करिगुम्बा अथिंगबा असे थुगाइनबा होनरक्लबदी मदुन इरांग असे मखा ताना थोलक्नबा मचा ओइगनी हाइरी मखा चथरकबदा मोइरांगतगी कोम महिरोइ अमा सिनिंगचित्ता फुरगा थमलमले हाइरी मोइरांगी मंतक खुलदगी जोसेफ साटो कोम कौबा हौजिंगना गुवाहाटीगी खानापारादा नेरिमता MBA तमलिबा महिरोइ अमा था असिगी तरागा निथोइदा सकंगदबा लमेंटुमेंबा सिंग सिनिंगचित्ता फुरंबदगी हॉस्पिटल हौजिक थवाइगिदमक लांथेंगनरी हाइरी वफम असि कॉम ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन बेलीगी वाइस चेयरमैन अमसोंग सेक्रेटरी न पुन्न खुयेक पीदुन थदोरकपा चिरोलमना फोंगदोरकपगा लोइनना माक हौजिक लयेंगचंग अमगी ICU दा थवाइगिदमक लांथेंगनदुना लेकनरी हाइरी मरम असिना माकी पुंचीबु असोय अंगाम थोक्तनबा लेबाक असिगी ख्वाइदगी फबा लयेंगचंग खुदक्ता पिबियु महाकी लयेंगबदा चंगबा सनफमसिंग मरी लेनबा अथॉरिटीना पुथोकपियु अमसोंग थौदोक असिदा चेनबा मियोइसिंगी मथक्ता केस अमा लखोटुना लोगी मतुंग इना चेरक पिबियु हाइरी लोइनना असमदा लेरिबा स्टेट अदुगी वांगमदगी लाकपा लेबाक असिगी सिटीजन सिंगबु असिगुम्बा मखलगी थोनिंगदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा असम लेंगना मथौ ताबा ngakсel थौरांग लखोटपियु हाइरी अमरोमदा थौदोक असिबु फेडरेशन ऑफ हाउमीगी मेकैदगिसु अकनबा मओंगदा यानिंगदबा फोंगदोरगली थौदोक असिगी मतंगदा असम पुलिस न पंथदना केस अमा लखोटुना थौदोक असिदा चेनबसिंग फादुना पिफम तोकपा चेराक पीगदबनी मणिपुरगी कोम महिरोइ अमदा खुथरकपा हाइबा असि लेबा असिगी यूनिटी अमसोंग जस्टिस ता हकथेंगना सिंगनरकपनि हाइना फेडरेशन ऑफ हाउमीना लौवी हाइरी मका चथरकपदा US अमसोंग इंडियागी ललोन इटिकी ओइबा वारीगी तरुक सुबर राउंड ngasiदगी सनबा हौरगनी US की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना इंडिया की पोलम सिंगदा चाद यंखैगी तरिफ थमजिनखरबा मतुंग अमसोंग US ना इंडिया की लऊ सिंगु अमदे डायरी मार्केट चिंगदा खुद थिंगजिनगे यादबगी दमक लेबाक अनिगी मरक्ता खुयेक पिनगदबा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की वरोल खुमांग सौसिनबा ngamdana लाखरबा मतुंग ngasiदगी हौना US अमदे इंडिया ना ऑफिशियल सिंगना बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की मतंगदा तरुक सुबर राउंड की वरी सनबा हौरगनी हाइरी वरी सनगदौरिबा असिदा US की चीफ सेक्रेटरी इनबॉय लिंच अमसोंग इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की स्पेशल सेक्रेटरी अमसोंग ट्रेड एग्रीमेंट असिगी मतंगदा चीफ नेगोशिएटर ओइरिबा राजेश अग्रवाल सरुक यागदौरी हाइरी हौकिबा चयोलदा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ना चय असिगी नवंबर था फाउबा इंडिया अमदी US की बायलैटरल ट्रेड डील की याना चिरोल खरा अहानबगी ओइना खुयेक पिनरबा याय हाइखी ngasiदगी हौदुना US अमदी इंडिया ना बायलैटरल ट्रेड डील की मतंगदा अमुक हन्ना वरी सनबा हौरगनी हाइबा से US की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प मसामकना सोशल मीडिया दा फोंगदोरकिबसु लैख्रे प्रेसिडेंट ट्रम्प ना प्राइम मिनिस्टर मोदी बु अफब मरुपनि हाइरदुना इंडिया अमसोंग US ना खेनबसिंग थैदोक्तुना थमलगा ट्रेड एग्रीमेंट अदु माइ पाकना खुयेक पिनबा ngamnabagi दमक मंतिकनबगी थबक चथदुना नकल अनिमक्की मरक्ता यानबा पुरकनबा होनबदी लेप यादे हाइखी डोनाल्ड ट्रम्प की वफम असि PM मोदी ना पखुम पिरदुना US की प्रेसिडेंट तमना थमखिबा वफम खुदिमक इंडिया ना तरामना ओई इंडिया अमसोंग US की बायलैटरल ओइबा मरी हेना फगरहननबा वरी सनबा लेप्पा याद्री हाइखी डोनाल्ड ट्रम्प ना माकी वरोलदा मरुप हाइबा वही याउख्रबसु PM मोदी ना माकी पखुमदा मरुप हाइबा वही याउखिदबा असिना मियोय कयागी पुकनिंगदा चिंगनबा पोली US ना इंडिया दा तरिफ थमजिलक्किबा अमदी इंडिया की सेंसिटिव ओइबा लऊ सिंगु अमसोंग डायरी की मार्केट ता खुद थिंगजिननबा US ना होनरकिबा अदुना थाजबा मंगलबरा हाइबकी वखलोन मियाम ना फोंगदोनरखी पनबा याबदी US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना इंडिया बु हुंदुना nganglamba adudagi mamai leiduna China onchin kibagi mami haukiba chawal asigi miyamna uba phangkhre Trumpna China gi similon ki oiba thabak thongsing yaningdaba phongdokladuna China gi matakta US amadi Europe ki lebak singda chada chama phawgi tarif thamjinaba wafam thamkibasu lekhi hauzimaki oinadi Trumpna India ga trade agreement khuyek pinanaba tharong lokhatpagi mami uba phangli hairi